Mesec koji je crtao snove. Priče o magiji noći i lepim snovima. Visoko iznad oblaka, na nebu okruženom zvezdama, živeo je mesec, bio je to neobičan mesec, imao je magičnu moć da crta snove i šalje ih deci po celom svetu. Kada bi sunce zašlo i noć pala, mesec bi se pojavio na nebu. Uzimao bi svoje magično pero napravljeno od mesečine i počinjao da crta po tami noći. Prvim potezima pere stvarao je zvezde koje su sijale kao dijamanti. Zatim bi crtao Mlečni put, putanju sjajnih tačaka koja je vodila pravo do dečijih snova. Zatim bi mesec počeo da crta same snove. Za svako dete imao je poseban san. Neki su bili o letenju, drugi o avanturama u čarobnim šumama, a neki o igranju sa prijateljima. Svaki san imao je svoju boju i oblik. Za decu koja su bila tužna, mesec je pravio snove u toplim, zlatnim nijansama. Za ona koja su bila radoznala, stvarao je snove punim tajni i istraživanja. Kada bi završio crtanje, mesec bi lagano dunuo i svi ti lepi snovi bi se odvojili od neba i krenuli prema zemlji. Leteli su kroz prozore dečijih soba i tiho se spuštali na njihove jastuke. Deca su se budila ujutru osmehnuta i ispunjena lepim uspomenama na snove koje im je mesec poslao. Nisu znala odakle im dolaze ti divni snovi, ali su osetila da je neko brinuo o njima dok su spavali. Jedne noći, jedno dete po imenu Lazar ostalo je budno dovoljno dugo da vidi kako mesec crta po nebu. Zadiviljeno, gledalo je kako se boje i oblici stvaraju iz ničega. Sutradan, Lazar je ispričao drugima šta je video. Od tog dana, sva deca su znala da njihovi lepi snovi dolaze od meseca koji brižno crta po noćnom nebu da im učini noći magičnijim. Mesec je nastavio da crta snove svake noći, znajući da deca spavaju smireno i sa osmehom na licu zahvaljujući njegovom radu. I svake večeri, pre nego što bi zaspali, deca su se zahvaljivala mesecu u svojim molitvama. Hvala vam što ste pročitali priču Mesec koji je crtao snove. Nadamo se da ste uživali u priči o magiji noći i lepim snovima koje mesec šalje deci.